I veliki pozdrav gledateljima kanala. Gledate video u kojem ćemo napraviti unboxing kamere od GoPro-a. Kamera je znači GoPro 12 Black Edition uz novu kameru. Napravit ćemo i unboxing Max Lens Mod 2. To je nova leća koja je izašla i kompatibilna je sa GoPro 12. Daje neke nove mogućnosti, pa krenemo sa unboxingom. Znači ove godine GoPro dolazi u 3 paketa. Ja tu imam srednji paket. U srednjem paketu, koji je ujedino kao bundle paket, znači dobivamo ekstra jednu bateriju, enduro bateriju, dobivamo kućište, znači torbicu u kojoj možemo pohraniti znači sve te dijelove. Dobivamo hand strap 2.0, to je znači lastika za glavu, ali druga verzija, znači neka modificirana verzija u odnosu na staru verziju. I dobijemo te handler, znači to je plutajuća drška za GoPro. Ako koristimo GoPro u vodi, ta plutajuća drška drži ga iznad vode. Znači, način pakiranja je uvijek isti, već par godina. Znači, paramo taj donji dio. Tu je ta torbica. Inače postoji i siromašniji paket. U siromašnijem paketu ne dolazi torbica. Znači kada otvorimo, evo ga, tu je znači nova modificirana lastika koja se stavlja na glavu. U slučaju da nešto radite, da su ruke zauzete, stavite tu lastiku na glavu, na nju okačite GoPro i snimate, a ruke su vam slobodne. To je znači jedna stvar koju dobijemo. Druga stvar je znači taj plutajuća drška ili grip za vodu. Ako koristimo GoPro u vodi, da nam ne potone. Dobijemo malu zakačku, nisku, postoji i veća. Dobijemo znači zakrivljeni za kacigu znači nosač. Dvije baterije. Dvije enduro baterije. Znači jedna, druga. U osnovnom paketu znači dolazi samo jedna. Evo ga, tu je kamera. Znači za razliku od prošle godine, kamera znači ove godine nema ove prozirne folije, nego su kao bijele folije. To je kao ekološki razgradive. Svi igraju na ekologiju, pa i GoPro. Šta je novost ove godine? Novost je šta ta GoPro kamera znači ima male po sebi plave piknice. Znači s bočne strane ima oznaku 12. Sa gornje strane znači dugme zapaljene, nema više crveni okvir nego je crno. I sa donje strane znači ovi prstići što se otvaraju, oni još u sredini imaju priključak za vijak. Mislim da je to M6 vijak, tako da je tu kameru lakše montirati na neke stative. Dobro, da vidimo šta smo još dobili, tu nema ništa. Dobili smo dva vijka. Jedan vijak vjerovatno za naglavnu lastiku, a drugi vijak je za ovu zakačku. Inače to reklamiraju kao neke vijke koje su nehrđeće, znači rađeni su od čelika koji ne hrđa. I dobili smo kratki kabel za punjenje koji primjećujem da je ove godine malo tanji nego prošle godine. Prošle godine je bio malo masivniji. To je to. U ovome gornjem dijelu znači kaže da kamera prije korištenja mora napraviti update kroz GoPro Quick aplikaciju. Znači reklama da se napravimo subscribe na GoPro stranici. Naljepnice su ove godine odvojene. Kratke upute
kako se GoPro kamera montira na ovaj naglavnu lastiku. Upute za bateriju i velike upute na nekoliko jezika o kako se kamera znači koristi. Evo ga, to bi bilo to. Da li se isplati uzeti ovaj dodatak? Dodatni mislim da da. Znači u osnovnom paketu ne dolazi torbica, ne dolazi baterija, ne dolazi lastika za glavu, ne dolazi hand grip. Znači dođe samo ovo uz bateriju. Znači ako gledamo da ovo košta nekih 20 eura, da torbica košta 20 eura, da i ovo košta 20 eura i dodatna baterija da košta isto 20 eura, znači 2, 4, 6, 80 eura dobijete za nadoplatu od 50 eura. Inače, znači nisam rekao, znači obična kamera, znači u običnom paketu bez ove torbice dođe ove godine 450 eura. Ova kamera sa torbicom i s ovim dodacima dođe 500 eura, a postoji znači i treći paket gdje kamera znači još ima znači ovaj Volta ovaj hand grip u kojem ima baterija, Bluetooth za daljinsko paljenje baterije i dobije se media mod koji izgleda ovako, koji ima priključke za HDMI i vanjski mikrofon. Dobra stvar, ali meni se čini da to ove godine košta nekih 680 eura, pa mislim da je malo oskupo. Ovaj srednji paket je najisplativiji. Sad krenemo na otpakiranje, znači Max Lens Mod 2. Da vidimo od kuda se krene. Također znači ima parajući dio koji se treba rasparati, ali je prenježan. Morat ćemo malo veće sile. Evo ga. Još nekih uputa. Znači šta smo tu dobili? Dobili smo malu krpicu koja ima GoPro logo na sebi. To je za čišćenje leće. Dobili smo znači tu leću koja ima oznaku Max Lens Mod 2.0. To bi ovako izgledalo. I da vidimo šta ima unutra. Evo ga. To je ta nova leća. Kažu da je nešto lakša i nešto tanja od stare leće. Ali je prednost da ima znači kut pogleda koji daje kameri od 177 stupnjeva i pri tome nudi horizont lock. To je jako dobra stvar. Evo ga, to je znači bilo sve za taj Max Lens 2.0. Šta sada? Sad ćemo poskidati znači ove zaštite iz kamere. Upalit ćemo kameru i napravit ćemo update. Taj update će malo potrebati, pa ćemo se javiti nakon što to odradimo u nastavku ovog videa. Toliko se ovo para nije, ne sviđa mi se baš. Znači, teško se skida, onda se folija prozirna lakše skida, ali ova se skroz nešto para. Izgleda da je ljepilo jače od papirića koji je stavljen. Evo ga, znači, otvorimo kameru. Baterija ide tu. Da vidimo ima li u bateriji šta snage ima. Znači, s prednje strane 12 i sa zadnje strane znači traži jezik izbornika, engleski. Može. Slažem se sa pravilima. Da li želite glasovnu kontrolu? Ne želim. I provjerava da li je kartica u kameri. Kaže da nije kartica, da umetnemo karticu. Baterija mora biti preko 20% kada se konektira
to ima 22%, a znači neće startati bez kartice. Čudno. Ništa, moramo karticu staviti da bi odradili update. Da, prijavljuje grešku, nema kartice. Ništa, stavljam karticu, radim update kamere i u nastavku videa dajem neke dojmove o kameri. Toliko za sada. Vidimo se na poslije. A few moments later. Evo nas u drugom dijelu videa. U ovom dijelu videa neki dojmovi sada o kameri GoPro 12. Kamere smo sada updatirali na zadnji software. Nije se htjela updatirati bez memorijske kartice, znači najvjerojatnije koristi memorijsku karticu da je pohranila dio softvera, firmwarea na karticu iz koje je poslije nadogradi taj firmware. Stavili smo Max Lens Mod 2.0 na kameru, to sada izgleda ovako. Malo je manja plića je nego stari Max Lens Mod, što je dobro, manje mjesta zauzima, a daje novu mogućnost. Znači prva mogućnost koju taj Max Lens Mod daje i dosta bitna mogućnost je široki field of view kut snimanja kamere koji iznosi 177 stupnjeva za ovu kameru. Stari Max Lens Mod 1.0 imao je mogućnost maksimalne širine field of view 155 stupnjeva, što je znatno poboljšanje. Leća dolazi u ovoj pokazanoj već kutijici, s tim da se jedan dio plići kutice može iskoristiti da se ova originalna leća pohrani u nju, tako da ima svoje mjesto na manjem poklopcu, a veći poklopac se može iskoristiti, znači da prekrijemo leću kada ne koristimo kameru. Bez te Max Lens moda, znači možemo koristiti horizontalni lock, zaključavanje horizonta, ali na jako manjim širinama field of view-a, dok ovdje možemo koristiti zaključavanje horizonta na maksimalnom field of view koji je 170 stupnjeva, što je ogromna prednost u odnosu na stare kamere. Drugi neki mogućnost, znači ova lenca je premazana sa anti-scratch premazom, znači da bi se teže ogrebala. Premda treba koristiti ovu zaštitu kada se ne koristi. I premazana je sa posebnim hidrofobnim premazom s kojim kada koristimo je pod vodom, voda slizne brzo sa nje. I da, zaboravim se reći, znači ova lensa se može koristiti do 5 metara dubine, dok se originalna lensa leća koja dođe sa kamerom može se koristiti do 10 metara dubine bez posebnog kućišta. Druga neka bitna prednost ove kamere u odnosu na starije verzije je što se dosta povećalo trajanje baterije, a trajanje baterije se povećalo samo na većim rezolucijama. Tako kad koristimo rezoluciju snimanja 5.3K ili 4K u 120 fps-ova, poduplalo se vrijeme, znači izdržavanje baterije tog snimanja. Prijašnja stara baterija, u biti to je ta ista baterija, ali prijašnja stara kamera kada se koristi na 4K 120 frame mogla je snimati maksimalno možda pola sata, dok sa ovom novom mogućnosti poboljšanja, znači ona snima deklarirano 58 minuta u 4K 120 frame ili u 5.3K 60 minuta, dok je prije na staroj GoPro 11 maksimalno trajanje te baterije bilo 30 minuta u 5.3K snimanju. Kod običnih rezolucija, znači Full HD, to povećanje nije toliko znatno, ali i dalje iznosi negdje oko 15%, što je opet poboljšanje u odnosu na stare kamere. Treće poboljšanje ove kamere, znači bilo bi Bluetooth, koji može primiti na sebe 4 uređaja odjednom. Znači na starim kamerama ste mogli povezati preko Bluetootha Quick aplikaciju i onda ako ste želili, na primjer Volta Grip koji ima Bluetooth daljinsko korištenje paljenje,
morali ste isključiti mogućnost znači Quick aplikacije da bi prebacili ovdje. Sada znači imamo mogućnost 4 uređaja da spojimo odjednom preko Bluetootha, znači to može biti prvi uređaj recimo mobitel sa Quick aplikacijom, drugi uređaj može biti na primjer ovaj Volta daljinsko upravljanje sa kamerom, treći uređaj može biti neki bežične slušalice preko kojih možemo koristiti zvučnik i mikrofon. Mikrofon znači bilježi se na kameri kao još jedan audio track, tako da ga u postprodukciji možemo izabrati da li želimo koristiti zvuk sa tog bežičnog Bluetooth mikrofona sa slušalice ili ćemo koristiti zvuk koji je snimila kamera sama po sebi. To je jako velika prednost, znači dobro podglušavanje u odnosu na starije kamere. Četvrta prednost koju bih izdvojio znači za ovu kameru, to je da kod korištenja Quick aplikacije sada u trenutku snimanja možemo vidjeti previjev šta kamera snima, dok prije kod znači starijih kamera, znači kada smo uključili snimanje, izgubili smo previjev na mobitelu. Tako da nismo znali šta točno kamera snima, koji kut. Znači mogli smo samo upravljati, paliti, gasiti snimanje kamere, ali nismo mogli gledati šta kamera snima. Peta prednost kod ove kamere, znači to je ovaj tripod adapter, znači to je neki ko M6 vijak ili kako Amerikanci kažu četvrt inča, znači vijak na koji možemo koristiti tripod adapter umjesto ovih nožica koje se izvuku van iz kamere. Kamera sama po sebi znači ima neka 3 mikrofona, jedan mikrofon nalazi se sa gornje strane kamere kao neka mala rupica, drugi mikrofon se nalazi ispod leće. Treći mikrofon, ako ste se pitali čime služi ovo, znači sa strane, treći mikrofon bi bio ispod ovog donjeg dijela koji služi kao neki mikrofon ispod vode. Ovaj dio se ispuni s vodom, tako da taj zvuk u vodi bude realističniji. I znači ispod ovih nogica se nalazi zvučnik. Ako pregledavamo video koji se snimili, znači iz tog zvučnika se čuje zvuk prilikom tog pregledavanja. Znači, tripod adapter je dodat. Premda se ovaj tripod adapter vjerojatno može kupiti posebno, pa se može namontirati i na starije kamere, tako da starije kamere možemo nadograditi sa tim tripod adapterom. Peta novost kod ove kamere je HDR video. Znači, na starijim kamerama imali smo mogućnost HDR snimanja slika, ali nismo imali mogućnost snimanja HDR videa. HDR video znači daje veći dinamični range, ljepšu sliku, to starije kamere nisu imale. Sedma stvar po čemu se ovo znači opet nadogradnja neka na ovu kameru je znači HyperSmooth 6.0. HyperSmooth je stabilizacija slike koja je krenula od kamere GoPro 7 kada se to nazivalo HyperSmooth 1.0, na kameri GoPro 8 kao HyperSmooth 2.0 i evo na kameri GoPro 12 to je sad HyperSmooth 6.0, premda je znači to teško više razaznati, ali na starijim kamerama je stabilizacija slike jako dobra, tako da teško uočiti razliku između HyperSmootha, ne znam, 4.0 i 6.0, to je već savršenstvo neko. Osma prednost ove kamere je što imamo mogućnost snimanja videa u log flat profilu. Taj profil služi ako za neki video koristimo više kamera, svaka kamera ima svoju color grade boje i onda bi se kod miksanja takvih videa primijetilo da jedan video ima drugačije boje od drugog videa. Onda znači snimamo sa svim kamerama u logu formatu profila i naknadno u postprodukciji color gradeamo znači sve videe tako da dobijemo približnu jednaku boju sa svih kamera da se ne primijeti da je video sniman sa više kamera. Deveta prednost znači ove kamere je da je dodan support za time coded devices. Znači što bi to bilo ako snimamo na primjer istu scenu sa 4 kamere, uključenjem te opcije znači možemo u postprodukciji znači ta 4 videa postaviti vertikalno jednaki za drugog i birati koji kut kamere želimo, a da te kamere budu usklađene sa zvukom i sa slikom. Deseti mogućnost, znači šta ova kamera ima, znači ima mogućnost da u fotomodu
odaberemo intervalno snimanje slike u iznosima od 0,5 sekundi do 120 sekundi. Znači postavimo kameru negdje, stavimo na primjer na 120 sekundi, stisnemo snimanje i kamera će svaki 120 sekundi okinuti jednu sliku. To na starijim modelima nije bilo. Ova kamera nešto izgubila, znači u odnosu na stare kamere su imale GPS modul, ova kamera to više nema. Možda je sa tim izbacivanjem tog GPS modula kamera smanjilo se zagrijavanje kamere što se osjetno malo i osjeti i pojeftinila se znači cijena, a izgubila se jedna funkcija koju je možda rijetko ko koristila, ali lijepo je bilo znati da je kamera ima, znači da ima mogućnost hyper smooth, da ima mogućnost GPS-a, gdje smo mogli sa tim GPS-om znači u postprodukciji izvući iz videa kojom brzinom se kretao možda auto ako je snimano video u vožnji ili G-sile koje su bile prilikom snimanja videa i tako nešto slično. I još nešto dodatno možda bi dodao da znači omogućen je vertikalni previjev. Znači šta je to? To je mogućnost kada odaberemo snimanje videa da odmah nam odaberemo da nam kamera kropa vertikalni video. U tom vertikalnom videu, znači taj vertikalni video odmah možemo izbaciti na neki Reels ili Instagram story ili tako nešto, znači da ga ne moramo u postprodukciji kropati. Premda sa mogućnosti kropanja u postprodukciji ima mogućnost pomicanja tog videa lijevo-desno ovdje, znači kamera znači odabere samo srednji dio videa i snima taj dio videa bez bočnih stranica. Znači, ja. To bi bilo to od nekih prednosti znači ove kamere. Još kod nekog korištenja dodatnog ćemo možda primijetiti nešto drugo, pa možemo to još u nekim komentarima dodati ili snimiti neki dodatni video. Ako imate neke pitanje za ovu kameru, možete još u dodatnom komentarima postaviti to pitanje. Jedan tips znači koji nije označen nigdje, znači kako su se starije kamere znale zamrznuti. Jedna mogućnost bila je izvaditi bateriju, znači da se kamera otvori i da se izvadi baterija, vrati se natrag i da se kamera resetira. Ne znam sad hoće li kod ove kamere biti takvih nebuloza. Ako bude, saznao sam jednu informaciju, znači da se sa power tipkom, stisne se power tipka, drži se 10 sekundi stisnutom i dobijemo znači isti efekt kao da smo isto izvadili bateriju. Znači to je prednost ako nam se kamera nalazi u media modu. Znači iz media moda je malo problem, znači morate sklopiti nožice, izvući van kameru da bi izvadili bateriju. Ovako sa tom power tipkom znači možete resetirati kameru da je ne vadite van. I još jedan tip, znači skrivena funkcija ili manje znana funkcija. Znači ako kameru startamo vertikalno i krenemo u snimanje dok se kamera nalazi vertikalno, kamera će po vertikalnim stranicama znači započeti snimanje, vratimo je natrag i kamera cijelo vrijeme snima vertikalno, bez obzira što smo vratili u horizontalni mod. Tako da je to je mala prednost. Evo, to se možda vidi na ovom videu. To je mala prednost, jer kod drugih kamera okrećemo kameru da bi snimali ovako, dok ovo samo okrenemo ovako, startamo snimanje i vratimo je u horizontalni mod i nastavimo snimanje, a ona snima i dalje vertikalni video. Toliko za sada. Ako imate neki dodatni pitanja, postavite komentare. Hvala i vidimo se u nekom idućem videu. Pozdrav!